Kini kedai ke Akashvani Shillong, ke khubor ban puli dailus atas kini kilong kimat bakong samjung ke khubor. Mang katanat platengka jong ke sokar pedeng hajar klur tengka ya ke Meghalaya na kebenta ke jing pentrekam ya ke benta baar jong ke Meghalaya Integrated Transport Project MITP. Beliau menturang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ya ke company AI Technology Merit Shillong IT Park Sauli bat ya ke yang office pertama jong District Medical and Health Officer DMHO Hanongpo nin kesingi. Bat menjur ke kanhon menteri jong ke sarkar Meghalaya ban penlong yak eksamen SSLC arsin hakashisnam na ke bentai ke samla basyabat banyak kun biang ya hak eksamen. Katamat platengka jong ke sokar pedeng kalamang hajar klur tengka ya ke Meghalaya na ke benta ke jing pentrekam ya ke benta baar jong ke Meghalaya Integrated Transport Project MITP. Ha ukurwa umenturang ba konrat sangma ulapen pau ke jing sungu ya ke menteri platengka ke belamang ya ke ni ke pisa na ke benta ke Meghalaya lengba ke World Bank. Ulaong badakan ni kepisa ken sependon kam mentah ha ke basna ya barok ke surok ke badon kam bat ken beteng ru bansna ya ke ba ke lasdang ha ke MITP ke benta ke benengkong. Kecing temu jong ke MITP ke long ban pen bhai ke surok ke linti sengkien na ke benta ban pensuk ya ke let kawan bat ban ken tiru ya ke tanah transport kat kum ke jing dan kam ke juk mentah. Menteri Ramba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kesingi ula play ya ke Artificial Intelligence AI Technology jong ke company Merit Shillong IT Park Sauli ha ke jing don lang radha basu nong seng bat CEO jong ke Merit. Ha ba kedo ba ke Shillong ke ke jaka ke babiang ban seng ke company Information Technology Menteri Ramba ulong ba ke sarkar ke lasdang ban ailat ke company ba ken seng ke karkhana IT ke ban ai ke jing syakri kiban am ketapan ya kemaryang. Kesorkar kadang pentrai ya ke project kiban penti kena ban penstat ya ke jing penyesok ke internet hakaling ke jela. Habakran syapang ke jing shisha balay ulum na ke jing sim jingken umenterang ba ulong bakini ke long ke badan kam ba kesorkar ke jupendan kam ha ke basim ya ke no ki rai kiban pen mentoy ha ke sensar khatar. Ula pentip ru bala jupenan kam ya ke Bojing Start Technology kum haki kam bay day ba ke koit ke kya jeng ki long kami bat ki khna ki jing thung jing tap ki sintiu ki mrat ki mreng bat ki wei Menteri Ramba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kesingi ula play ya ke yang office pertama jong District Medical and Health Officer Nongpo Ribhoi District ha ke baladon lang ke menteri jong ke koit ke kya ikong amperin lingdo baru MLA ke than ubolong ru chairman ke Meghalaya Health System Strengthening Project uba Meral Bonds Habakran ha ke jengalang Menteri Ramba ulong ba ke sarkar ke latreshitom ban kentiu ya ke rukom ajing sumar na ke benta ka koit ke kya la ka long ha ke tiar kitar ke jaka ajing sumar bat kinong trei. Ula pentip ru balamang pisa kerpang na ke benta ban kampen bhai ya ke kam ajing sumar habarok kiliang ba ken thup ru ke jing thau la ke jong ke recruitment board. Ke jing lut ha ke jing te ya ke ni ke yeng bathamai ka long khat phra point sauklur tengka. Menteri ki Kamral Ashwani Vaishnav nin kesingi ulawanra ha ke Lok Sabha ya ke Railways Amendment Bill hajar arposaw. Ke jing temu jong ke ni ke bill ke long ban pin kala ya ke Railways Act kat khandai prapo khandai kanang ban nang pinyar pen klan ya ke board ke Railways Board bat ban kam pinjana ya ke rukom pinyat ya ke rail. Kikandon bahakamat habawan ra ya ke bill kikantum ya ke jing pendrung lang ya ke Indian Railway Board Act Shejar Khandai Spa San Shaka Railways Act Shejar Khandai Spa Prapo Khandai kani kalong nak benta ban penbet lang tang hakawai ke rukom pinyat ya ke kam jong ke Indian Railways da ka ba pendam no ya ke Indian Railways Board Act jong ke snem Shejar Khandai Spa San bat besok lang pat ya kikandon jong ka hapo ke Railways Act. Kanang ban pen klan ya ke jing pentip lupa ke jing long ke sin beneng bat ke wei ki bor penyat kam ke sarkar India kelas dang ban tit bat bu supposedly ki X-band Doppler weather radar DWRS ya kini ki radar balashna kat kum ke juk menta nbu ha ki jela jong ke than chate lam mingi ke India bat halahol bat Spiti district jong ke Himachal Pradesh.
Menteri Sokar Pedeng Dr. Rajendra Singh ula pentip ru bayakini ke reda nbo ha Guwahati, Dhubri, Jorhat, Tezpur, Bat Silchar jong ke Jala Assam, ha Mizoram, nbo ha Aizol, ha Dimapur, ke bah Nagaland, ha Imphal, Bat Mandala Top, ke bah Manipur, Bat Hanamsai, ke bah ha Arunachal Pradesh. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam shapi ya ke kubor. Kakan Hon Menteri Jong Sorka Meghalaya kala menjur ban penlong yak eksamen SSLC RCN hak shisnam nak bentai ke samla puli ke basyabat hak eksamen bakin yak hun biang yak board exam hadin arbanai bakila syabat hak eksamen jong ke board kani kan sedang naduk kesnam arad Menteri Ketanat Puli Putih urakam sangma hnen kasi ulong bayak eksamen supplementary la jupenlong barabor hadin shisnam kabala penduk nong yak kesnam puli jong ki kena dakan ke rajong ke sorkar ke embus kan lakban penlong yak eksamen baar ha ubanai jembang ulong ru ba ke sorkar ke board yak National Education Policy nalor ke board ru yak rukam penlong yak eksamen supplementary kumbale ke Central Board. Shillong sen an sabu iki atli ki lama jong kari ki ban penher shajrong ki ban ang kampen itanat shushu ya ka nongba bat kani kan penremru ya ka mensim etri ha ki nong shong shnong ya kini ki lama lairong nbu haplau ka secretariat jong ka yeng dobal thwan ka jala ka ba kan dailat Commissioner and Secretary ka Meghalaya Legislative Assembly Andrew Simons ulong baya ka we ka lama nbu ha ka jaka ka ba phai khmat cha khandailan ha ka jingrong ka ba shispa phun kat baya ka we pat ka ba ha ka jingrong kumba sanpho point sanput pen phai sha vivanta Meghalaya yakini ki lama bat penher sejrong bha an sa penher ka khat sang tarik menta ubnai da menteri rangba Conrad Sangma lani da ulam phang ki yang doba thwan u Thomas Sangma da ke jing thamu ban penduna ya ke jing le aprem khon ban riu bat ki hati bat ban penne ya ke jing ya salang ha ke jala Assam ka we ne ke seng penne pensa ik lai phojing thau jung ka than ka aranyak kan saplat ya ka ap balatep kum ka hati ap ni elephant ap ka ban long kum ke jing a jing maham lupa shapang ke jing don jung ki hati klau hajan ki shnong ki thau jung khon ban riu kanang banyarap ya ki nong shong shnong baken kta kti ne pen ma ya ki hati klau ya kan nika ap en pelat mentakasi ha ka jia lang ban penlong da ka aranyak ha Guwahati ka ap kan thupru ya ka application form na ka benta ka jin siu bailut ksan halo ka jin sha penjat penjulor jongki ying kisam ha ki hati klau Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh ula pentik na ha ka ying doba thwan jong ka Manipur ba ka jala kan sapin ko angu ya ka Sokar Pedeng ban wengno ya ka Armed Forces Special Powers Act AFSPA syajar kandai spa sanpo pra na ki ka rilom jong ka Manipur ulong bakane ka dai ka jindawa ka bala slim bha jong ki brio ka Manipur habajubab ek jing kli ulong baki bon bha ki tanat rekam ki bala penbor ka Sokar Pedeng bakan pinjari de ka AFSPA ha ki jakatem hadin bala mi ki jingan at ya per jat bin rio ha ka jilana do ka laitarik ujemang ka snem balatem Haka Paris Olympic arajar arposau Uniraj Chopra urayo Korea ka takamarupa haka javelin throw haka ba ulala ban kawang haka jingjngai ka ba prapo kandai point 1000 meter kani ka jingla chu ban kinjo sa kani ka thong ka long umaumer ban sa kan mau haka history jong noyele kai track and field jong India ubalala ban job artli ki takma haka Olympic nado bak India klayo ya ka jinglai lo Unong kawang som ka Pakistan u Arshad Nadim ulala ban kawang hadu khandai puar point khandai hinyo mitar ka jingjngai bat yo Korea ka takamaksel kat ba u Anderson Peters jong ka Grenada ulayo e ka takamar nong da ka bakawang haka jingjngai ka ba prapo pra point sansau mitar Kapto ko kubor kalakun kabalawan shapi na ka Akashvani Shillong subhaban apat menta ya ka program kabupur